Bumuludak man iti kwarta manang dalin. Paggatang mi kuma iti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakata di kay pa'y mo't nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin anak babae. Isu adyak pa'y lapalubusan na rumwan. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idea sinaamon day dya lalaki ta konsumisyon lati pa'y nakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y lang. Diyak mo't nga rod basta masinaan. Tay ayat mo't nga rod manang. Day taka ngamin tanang kay ti GUAPO. Day kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabailan nga ramidin dayta. Saan abalen? Nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda mana. Mala, mabit lang nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong paring tikit kitaan dita cellphone mo? Ni kumparek aramon Impos naman ang ti kabarbaro alugan nan eh. Sabagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no adda akong iti adayo. Itan tupay nga agdindin nata kat gulguliban na. Anyan tulaangan no adda akong iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang arod ngagbalbaliw akon. Tsak kaya tikas niya nga ramen. Promise. Isu nga agabroad kakit de tapno adamat kwartata. Agornong ta. Agi patakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilogan ta. Kat no makaornong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabroad. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabroad ng jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manan. Diyak mabantayan. No agbabae manan sinaamon. Anusam katikas dya klase ti asawan. No kayat mo tagabroad, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko manang. Ngamjay nga rod asawak ti pampanunutok. Amang ano isukat na. Agabroad ka kedi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo ti Biag mo. Hindi nga rod Freddy ti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami ti mang bantay ken kuana no kaya mo. Kasano kumaang mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay ken kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pay laang no diti ti pag naadan na. Agbayin mo't siguro. Ay, alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pag naadan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pag naadan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pay laang kat jak kayat ti dyan agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kan kwa na ala ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Agad, kasano? Rugyam nga rodan ti mangipag na iti papeles mo? Sige manang, taagsarita kamin token ni Freddy. Nagkuna ngagna dito balay dahil jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abadigar timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta.
Tapno makaurnong mat iti kwartana. Nakakaasin ni Lena no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadot day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo no kasano ti panagayat ni Lena kinkwana. Nagtalaw pa'y ngarod iday. Gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mo. Mahilig ngamin iti guwapo na dyan alina. Anum ta guwapo no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw, namin nagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga. Ay, ayaten na kanulao na itinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidain. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargaret ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mo na makipagnaad ka dananang kantatang mo. Abangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangarami dun dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Ore dito yakon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabrudan no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Saan sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki di balayaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka garamit iti saan miya kayat. Ken kang runaan ti amen. Agtrabaho ka. Saan agaputa adda ijabrod sa anak me katag senyorito kamitag. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mat kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, ken wen gayam. Umuli kan tuman ni jay bubong ta pinturam tanay aglatlatin jay yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti Ne, apay nga yakas lasaan ka naragsak ka makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw ditoy. Kaya't kung ti pumano ditoy, Lena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Ngunusan, agawid ak palangin di lugar mi. Ay saan? Ni pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya? Agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Ura yun basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito sige ano sa kong? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontrata. Jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga abor nung tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan na. Bagbaga am tong arod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila dito balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na tara aramidin may Lina. Isursuro may itirumbeng aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay
Kikitain nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon ken kwa na tatang. Di mo't ngamin sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaws, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtan ken pagpabainan. Tamangan no agpasugnod ket pumanaw. Uy, Okay. Saan mo't na rumor ni Freddy dita balay, tatang? saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ka. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalin. Awan mo't lat maday, obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ba? Ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Nakanayon kat nga ron, ti panagkuyog yaw. Anya? Ni tatang mo, tila ibagbaga na. Itan niya kumaga pungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem guwapo. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumalaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay jak maraming data tatang. Mangan kan Freddy. Apay akit kita anak. Kanapa naglibas ka rin waritay? Nakainom ka pa asim mangpet. Wah, anday baga, sabi ko mata, di nakgurguray. Anya na ita Freddy? Amok na-develop tirik nam kanyak manang dali. Ha? Ni, anya ka din dito ngay bagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy? Ha? Ay, no, ibagak awan. Kaya't nakade dalin. Ha? Anay ko? Apay ngagsipat ka ngay. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan na maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito'y balay, itamot laang. Pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa nagbustom kanya. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay. Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pang madakas yun lang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudno ti indanon ni Manang dalin kanya. Ulbaw da dya lalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya lalakay. Taulti mo, kabsad mo, kasdya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yung mga panunot iti nobyo. Ta pinapanaw yung mutan di tabalay. Lipatem langan na dya lalakay. Sinaamaw, awan babay na da dyan. Ay saan, tatang? Ay ayatok ni Freddy. Diyak marami, di bagbagayo. Saan di ka agaw awin. Lipas ang pati kontratam dita abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga rude, nani. Di ka nga min agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga rod,
Jakon agawid, talagpasip pa iti kontratak dito eh. Aywan, nagsweldo kan? Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka intong bigat, Freddy. Nabayag at inak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lena. Kwa? Damot basit Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Sigurado ka? Wen, di ka matanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tanay. Lumakaya kon. Nauma akong nagbababae. Agsapulak iti trabaho tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day ja Alena. Nagadun a red flag iti day ja lalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akabsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kinaam kisaanan nga mauawag kadatayaw. When ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taya ti aramidon tayaw, tapno dumngag jay kabsat mo. Masyanak kan ni Lina, tawang mangarod na talgad at trabaho na. Ngam di na matkasyan ti bagina. Day jay latan alalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, Manang. Apay ngin mawag ka? Wana, tadi ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Kwa, busy ak namin iti trabaho, Manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay? Adamar arami da balayo aya? Adda, Manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti day dya lalaki, Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan, Manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid abalay mi. Pat-pat jam. Kanulbud day dya lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto nakakaasi. Isa denggam mamma ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabala pakirelasyon dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunotam. Makawawit ka ni Ije Pilipinas. Wow. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunin. Kas ano nga rodan nga Gianubium Ije Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak day dya lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas ang masakbayak kan ni Freddy. Kan amang ano las-lastog na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan na klaon. Ada kanyam data Noan niya ti desisyon mo. Si kati makaam mo. Ay, akluneksan day dya a foreigner. Alaon na ka no, ije pagilyanda. Talaga? Ayun na. Mayat nga ron, ano kasta, Lena. Tapuriner to ti agbalin nga asawam, no kas ano. Anyat gagaram, Freddy. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbali ba ako? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me, no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena man ang. Ulbod! Kung kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Ta nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka.
kasta. Asawaan na kanti foreigner anobyo manakaw. Wan tatang. Apa man amang pasti kasarmi, alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasan na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mo. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagamikin ka anak ka. Talusaan Sigurado nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmut nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mo. Kaya't milaunay aparakin ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Ni, si ka magkayam tinagmaneho iti dayta atrak. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyo? Sana pa naglastog. Wen, Manang. Adamot basit swerte kiti negosyo? Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mon samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak ngaglaslastog. Pudnaw ti imbagana, anak ko. Mayat ka na ti Biag ni Freddy ita. Ada kumparek ama kaam-am mo kenkwana. Anya? No kasta. Talaga nga rod nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da ko makan ni Lena. Ay, no kasta. Adama nga rod karbangan ni Lena iti da dya balay Wen ada gastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong da asawam? Apay nga italang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawa kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo apagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat ti Biag dito Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakas tamot kang tilangam. Nagkutong kamitang. Kasla di kamot mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawa. Basit luti pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung ngagsublikan ko na. Ala, sika ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti Biag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa ti Biag na itan. Kastaya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaisugayam day jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka Agyaman ak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abunod. Ta, pinanawa kong ti foreigner na asawa. Ha? Hapay ngay? Mabuto na kun. Agkabil mat. Manangimon kun naimot pa'y. Anya?
Daytoy ka din, Jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Amang ano maornos tamot la ti amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamat amin kanyak dagiti resibo. Ala, agngangakatasubuan ka, Elizabeth. Mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, Uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Si Mirina, apay nga daka ditoy. Ala ka! Ipulong ka ka ni Auntie, Uncle. Ay. Di ka gararamin, si Mirina. Apay nga daka ditoy a lugar. Ay, umay kami kumaag-beach ka dagiti barkadak dito ang lugar, Uncle. Umaya kumaag-take out iti kanan mingam nakita kayo. Ala kayo, Uncle. Dagdagaray si Mirina. At iti isang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ala, thank you nga ron, Uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatan? No anya tinakitam. Para kin kalaang nalawag. One, Uncle Isidro. Nalawag. No kasta. Taga ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinaglitan may. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namnama ti pan nakakitam ka na kamay kanakan. Ala? Nabayag ka din na chicks mo day dyan, Uncle. Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman. Kan kalaplapsatan na. Kaya siyempre Mang chiksak, bakit pa? Tayo mo't kalaslasbangan nan Ang kasanong nga numaman, ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nag-chicks kayo idi ka. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, si Brina. Isa di mo ibagbagawan. Uray anyat mapaspasamak. Awan pangibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali a lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar tinapasyeryo, Uncle. Ikuyog daktumang mga raw. Agtsapiro na. Ay, kat mabalilata ka anakan. Basta awan aramidem Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami dya buskaw. Parigatan na kada taon. Baon. Awang pa'y inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng samag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon ka, agpasyar tayon to atalaw ka na Elizabeth. Itay kapay lapal paliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka dita sango ti sarmeng. Apay narigat sa gaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga, Mike. Grabe ka, Mike. Medyo adopay matibuok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Kay Sidraw. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mo. Ay, tandaan am dagiti imbagakken Kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan na. Ammo mo ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat. Atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin dito buok ka.
Kat, papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon ka ta adaman gatangag. Aguyog tan. Rumwarak mo, tay nakmat agirwar iti pensyon ko. Ha? Agam ada pa'y sa bali apapanak no mairwar ko ti pensyon ka o binay. Ag sinatanton ta mga no mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakan ka Anya? Ala, inton bigat kaya mo na rumwarak. Si madutak mo nagdagang ti rumwar. Na, di naksamot kaya takakuyog Isidro. Saan? Si madutak laang tanay nagpudot mo time. Sa paagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, tamangan no sinurot nak ni antay, mapantahan. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo. Agbalon ka iti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Sige, Uncle. Mabitlang nga ron natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Ta maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talagpas pasyar, ter aramidin niyo, Manong. Kani manang biningay, tiyo ikuyog. Jakon inaways, ta di namat lakayan. Masadaw nga agbiyahe na jay. Liuna, no umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakit-kita, wag. Ay, apay amasapol nga ilumungam nga ni manang binay. Basta, di kan agdamag ka ba, guys. Severina, darsam Unang ka, lumayan. Nala, mapantay nga rodan. Adayo alugar dito yun, Uncle. Wait, tapno sigurado nga awan makakita kada tayo dito nga am-am mo tayo. Isidro, mahal. Kaya kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami no madamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo na ka di nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayo. Amuna nga da asawa ka anakan. Ayos ka no matlatakin ko anak. Labnak ka no latta. Sigurado ati pensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya di tanak. Tinapatag, naragsak kami adwa. Siguro, kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raod. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa niti kwartana. Kat, imbag ano sana madlaw ni anting ada pang pangtudan nyo iti kwartayo? Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth nga glangoy ta siya kung tagisin pa dito, Uncle. Alaman nga rod ka anakan. Tanay, di na mo taglangoy na dyan. Amangan kit di no malmas. Mahal. Kasanon ngay no maduktalan ni bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan na to. Saan? Apay ko mga aramidot ti kastakot ay ayatan ka. Siyempre, si katipiliyag no pagpilyin naktaw. Promise mo, ha? Wait, basta ikaray madinak to isuksukat iti oreasinaw, ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. Ayun, nagpensyon kan? Ay, wait, manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itid mo. Tangim na mo't amin no nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay, my love. Amin akid daw mau, ipaay kaw. Ang yaman na. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro.
Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo iti Biag. Kastamlat ta akanayon ay. Agida, mangan, agbuyal ati aramidem dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat matikas tuyan angam tin nakagbulbulakbul nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen planong ngagsapol iti trabahom. Masadutak pa yung agtrabaho nanang. Sana balit na dama kwartak. Pangalala iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon nak nga ikan. Kano dumawat ak iti kwarta kan kwa na di nak mabali na pagkudkudan day jay. Kanayon ti irurwaryo ka ni uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyar kami lang nanang. Kinadanadlaw ko ka ni uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas jay na. Saan? Talaang manayin. Idi awan chicks na, kasla awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now, adaman chicks na. Tila ibagbagayo mo. Saan man natilat atapan nyo? Kabsat nyo pag-atapan nyo iti maday. Nalaala, sapay kumangaraw, tadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka Sana nang kalta, agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa nga ribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita, dawatam mo no otangam? Ni Uncle mo, dawata ka. Perigatan nyo, ayat imang taniti kastagatad kanya. Kwa? Sapay, adda pangigatangak iti kwartak. Adda ka din na antibineng, Uncle. Apay ni antay, adda silid na. Di nakamudlay ka iti kwarta na dyan, taamumad ka da imot na. Sana ngagdawat iti kwarta kan kwa ng Uncle. Dala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga? Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo, tilalawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitla nga rin tayo nakmangalay si kwarta. Kan manipod itanggal, tunggal agpensyon kayo. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tikikan nyo? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibingayan nakmat nga rin iti malikliksab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklunan na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka nintong bigat. Wala na, aklunan ako. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman lang Wanan? Oh, thank you, Severina. Ala, agdate nga rin. Agam sikapal at isagot wan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, si Berina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay dagitilad na trabaho na ayat na kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtaktakaw kan sa mitin na nakaw. Saan mo ta? Ikikanak lang na ang Isidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumangaikan na ka. Apay, adaya impadulin mo kenkwana. Awan, ada ngamin igam ko asikreto nanang. Isa masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbagakan na antibining dito
Adda ngamin ubing kan napintas at chicks ni Uncle. Anya, nakaamwam. Ay, di ka agararamid iti sarita si Kasibirina. Agpaiso nga ro di pagpakak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya, Binilin na kadyak kano ipagbagay iti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di umot siguro ibaga. Kat tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawag kan kwa na. Nagalas ti kasta nga araramidam, Sibirina. Pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti araramidon jay ulitugmaw kanunungam. Pagkwartaam pay. Ay kat talaga kasta. Ikan nanto pa'y ti kwarta ti saan nakapkapin ano. Siyak tula kita kaan na kanan ti saan. Ay isa na mabalin na di nakikan ananang. Manong Isidraw! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Aday bagam? Agsarita taman biit manong. Adda ngamin na amwakan ni Sibirina. Pudno ka day, nga adda babae mo. Nagloko mo't na dya babae. Apay, anya timbagbaga na kan kaya. Patsimot na dya. Awan ka day, ulbod na dya nga anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay. Sardengamon ti kasta nga aramidang. Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerantay ti asawam, idi nagbabae ka, iday. Siyempre, nadidigraak. Iso nga raw na kasta unay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ka ni ipag mo, alyo na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag iti kamaleng manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulaw, mapilita na ka mangibagakan ni ipag iti kasta nga aramida. Anya, ay sana. Bayam, tano agpinsyonak, ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulang ti suhol manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman, ken panunutom kuman ni ipag. Di mo urayan na maamuan na ti aramidam, sakbay nga agbalbaliw ka, magad no dakdakays ti mapasama. Kanayon ka amarabyan na sumangsang pait si Birina, apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Apay, adda na yan nubyo. Kada na, bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak na intad mo, Isidro. Ay, pasensya kan Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak, ta blackmail nakmat. No, jak kano ikan iti kwarta, ipulong na ta iti asawak. But nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbutang naladay jay, tapno makadawat iti kwarta ken ka. Inton maminsan, di mo nikan. Imposible maiturid na tagipulong day jay. Mabutang matlaang. Wan mat kedi Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rod ako nakapamutbutang na laang dayjay. Rupat kwarta mo't gayam dayjay abapai. Apay nga imutandak mo tinangkal. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati a kwarta kaanakan. Maawatan na kuma. Intad yu amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tay sutag numnumar iti pensyon nyo. Ipulong kong tupay ka ni ante. Tangiwat mau. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numanggag na ante. Tap numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan baen. Kunak tupay kat. Di pay lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubya na day ante.
Ubing kan napintas. Napintas dito iladawan ng napimpintas manon iti personal. Dagiti awanan bain. Relax langan te. Te kariyo Di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyo. Wine, di ka madanagan. Tadya akong ulitan na nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan ti. Kuyugan kayong tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Agpaso ko na kun itikabsat ko, Sige nga, Rod, love. Ingat kawan. Aganad kamot, love, ha? Awanan kayo iti bain. Biling, apay ganda ka dito. Si Kama ta babae. Biling. Biling, agawitan. Hindi ka agiskandalo dito. Pusta! Kas jeti rumbang katakwada. Di ko na siguro ni Uncle Jack maiturod dagi pulong kanante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na ida. Nagkinabil da Binidjok nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidin ni Antim abinay ng anak ko. Amangan numapan manon ijay rangtay. Saan nanang? Nagkarimot adinan aramidin ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isala ding itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray. Jakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaanta iti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalo doon di pagdaw-dawatan iti kortam. Basol na, tainimutan nakmad ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichiks pa ilang. Jay kabit na ati na ibabain, tanay pungot-pungot. Basta ya. Kas jeti rumbang kadagiti kabita kas kan kwa na. Igas iti kagimungan dagita aklase ti babae. Day tagaya mababae, di pang ibusam mi ti oras mauruday. Ni, asino de tabakat, Rudy? Kwa, asawa ka. Karanggan diyang kaababa! Bakit ka kinabayan nak nga tumba? Boses kan langak lang, ti bakit? Yung tipig sakit ubing pay! Ruguban ka man lang, tulungan ak, Rudy! Di mo tulungan dahi to'y babae, Rudy! Lumaban ka si Berina. Kabaalam data. Manang Bianang! Manipod ka ni pagayam tayo nga Elmer, saan napudpud no nakan, tintay drama itang. Kastimanti ko na ni pagayam Elmer. Dear Manang Bianang, at day di laslastug ko, tay bagbagak nga inhinyero ak nga uray sanbat. Tati kayat ko, agbilib da sino man kanyak, kat ngumato ti panagkita da kanyak. Rugyak man ti agsalaysay. Papanam, Elmer. Apay nalipatan timpakadak ini na minsan. Reunion mi ita nga kakadalan. Ina makireunion. Ay, ita day jay aya. Apay, di yu ikuyog ti asawa yu kano aya. Di nak ikuyog. Awang mo yung bagada. Iswasanay. Mga nusikan tulat asawa nga dayay. Mayaw awang kalaan. Hala nga ron. Ay, marabyan ka kaday. Mag-overnight kami iti resort na papanamay. Isa bigaton nga gawid krimay. Kat,
Nangalaam nga di ta leather jacket mo. Gan cowboy akal lugong mo. Nakabuts ka pa'y. Kung namatlan mapan ka ag concert, iti kasta alangam. Bagbagay ko ka di malang, bakay. Wan, ngam nagpudot. Agbado ka iti kasta. Makinbado iti dayta aya. Badaw niyang kilpipeng. Binulog kaw. Di ka lagbay nga agbubulod. Sapay no isublim, di mo matlabaan. Na ang anglit nga isublim. Magtala ka mamay. Irurumong na launay mga asawa mo. Ibagbagak lang mo ti pagsaya atam. Nagdigos ka? Nalpasin na. Hindi pa'y kalman. Ay na, di ka man nagdigos itan. Agdigos ka ata kapudutan ni Papanam. Sumngaw ti ang dud mo ije kapudutan. Ay na. Resort di pa panak. Agdigos at tuyay na. Woohoo! Hello mga bats! Kumusta kayo? Long time no say. Wow! Nagtaragi mo ti basta yung ni Albert kakadwa. Kitaan niyo mo ti postura na eh. Guwapo kan, Elman. Ay, samot unay mga bats! Ang nagpunot. Apay, di ka mapunutan ni ta leather jacket mo. Nakaboots ka pa. Ikatagtuhin tong madamdama mga bats. Nyay! Rugyan tayong tiyagsat. Siyak ti gumatang itisat kan pulutan tayaw. Talaga matsmani ka ita na, pare Elmer. Apay, anong trabaho mi tangay, pare? May sak nga engineer mga bats. Uy, wow! Isupat lang matsmani ka, pare. Medyo lang, may pare Luis. Kaya nyay! Gumatang tayo na itiisat tayaw. No kasta, agawid ka na iji lugar tayaw, pare Luis. Kuman pare, pumanaw ako ni tisigo na trabaho. So nga kuyog tanton nga gawid dumalpas to yung reunion tayo, ha? Ay, kasta yan. Ay, kawin ah. Ay, paray. Agpautang ka man. Oray, 2,000 lang tanay. Naibusan ti siya tayaw. Ha? Kunak man na ito ti kwartam. Ay, wa. Diyan mo naalatay wallet kon. Tay, kun first ko lati naalak. Anya? Bayadan taw no makawid ta. Promise! Angkal, isubli kon to'y leader Jackie mau. Kan to'y kalugong mo kem bots mau. Ano ba ito nga angot? Nagang dugmat to'y jacket kaon. Sama kami na malaban ti leader. Unay kamitag, Elmer. Hukam na ita. Di mo nisublay ta amang ano maakaran na kiti ang dudmaw. Ah, agpaisaw. Thank you marod angkal. Paglegos ka mambat. Uray mo ti kastan. Kasla tayo binulod mo hindi asandok. Bimang shake. Gusto nga basura ka. Anya? Sayang. Kat no nagbangsit mo kami. Di kan sa mo kami nagdigligaw, Selmer. Yang kalmet. Digdi ko sa mga ha? Ada ni pare Elmer mare. Ay, rimwarmat pare. Apay ka day? Kwa? Singirat ko matay inutang na akwartak, idi reunion mi. Kasapulak nga minan, taga-playa kiti sabali at trabaho, kat awan usarag. Anya? Nangusaran na iti kwarta aya pare Luis. Ingkatang na iti arak, idi reunion mi nga kakaadalan ni high school. Nagdisnudo mat kami naging matang iti isyat mi. Saan mi mata pinilit maray? Anya? Ay, una yan day dya tao. Manot inutang na aya pare. 2,000 maray. Ay, sapay awan kwartak. Tasyakla ko man timang bayad. Nalakat, agsubli at tulang arudan yung madamdama maray. Sige pare, pasensyakan. Imbangam ko mga awang kwartak ah. Si kanti mangibaga, urayam nga agsubli dito'y balay. Di ka lang amin agbayin. Siguro, nagpalapalastog ka manan idi reunion nyo. Imbagbagam man siguro ni Ijay nga engineer ka. Baybayan na ka rin. May mayatang tikasta ang tiagbisbis yaw. Ay, di ka laagbayin, di kasta nga aramidam. Ibagbagam nga engineer ka nga uray saan man. Makamuda ano mamati daw ano saan. Apay problema aday ta. Mangibabain ka. Uray ko man no, agpaiso na kita ibagbagam. Kasano ajak ibagaday ta ke naglalastog dagi jibats ka. Kapota profesional dan. Kung namala sino da ngagsasaon. Iso ajak mo nagpati wala. Ay, ingka kabayadan dyo utang mo. Di ka laagbain.
Nya pagbayag ko ngay. Awan na. Bayadak to. Ano malak ti sweldo ka nagkarpintero kan nanaadureng? Danag man. Uy, ada ka mat engineer. Ay ading ila. Tao maya mamangan dito pa kanam. Mabisina nyo. Katwan anyat order mo engineer. Ay tay sigod adeng. Okay. Sige, mabit laan nga ron, tayalaan ka engineer. Drinks ngay, anyat inumam. Ay kwa. Agdanumak pala ita. Patuloy ka adeng. Nimsak baya pumanawag. Alam na tayo. Regalo kang ka. Ha? Ala, anya maninday to ngay engineer. Lukatam ha. Ha? Wow! Bangbanglo! Imported sapay da ito Ay wan. Ginatang ko iji a brown. Idi na pa na nagtor. Kasta ka di? Wow! Thank you ha. Awan ang nyaman na adeng. Sige. Inakaon. Ay. Pakilistampay malajikin ng kanya. Awan mo ngamin bariyak. Sige, inayon ko latan itilista am engineer. Dalang araw. Agyaman na ka. Ay, agsublak tumanay. Umay kan tumanang kitahanan niya. Sika talaga. Rugyan nakmanan ako na. Apay ngay. Awan matanday, chay. Ay, Elmar! Elmar lakay! Apay. Umay ka man, Bit! Apay, aya. Nakitam jibang banglok nga intad ni Auntie Julia. Awan matan. Diyan mo nakikita ko dito bang banglaw. Nalipatam siguro itinangikam. Unusan, baka yung padawa mo. Impadawat nga. Intad na nga rog kanya, ipadawat ko pa'y laang. Ay, sapay imported na dyan abang banglong. Tsak pa'y na us-usar nga maawan matan. Biro ka Nalipatam na siguro tinangikabilang. Tulungan nakman nga ro damang birok tapno mabiit. Uragan ano ka. Di mo mabirukan tayo yayin. Tama nga nun, nalipatang mo intab mo gaya. Jack nga ro intad. Apay aya nga ipapilit mo. Dito'y lang matinang ikabilak iti dayjay. Di biro ka. Tanay, handa pa'y aramida. Ala, asino man ang nataka-chat-chat mo, Ella? Kasla makilkilig ka Umanisang ka pa nga chat-chat. Ni engineer friend. Ay, asino nga engineer? Di ka namin amangan dito'y pakanan? One friend. Di saan agwapo? Nauyaw ka matlaunay, Sebyo. Uray saan agwapo ka engineer mo. Gwapo ya bulsana. Baro pa'y ayaday jay. Kan taga ano Wan, barupay, takas namot timbagana. Kan taga-bangir nga ili. Kat, inaklon mo Saan pa'y tagpakipot akmat basit Tapno di na ibaga nga easy to get Sebyo. Nay, adama baro abag ni Remy dito kabinet. Ay na nagpintas niya. Nanginan sa daytaw Nangalaan na ngayon nga Imposible ginatang na. Gawa magkwarta na. Wanaw. Intad man na ni Antina balik bayan. Ay, alak man. Ikabil ko iti ko bag. Tarumwarak no madamdama. Sakbay nga igawan na kila. Awatan ba itaw, nay? Ha? Anya mananday ta engineer? Lukatam Wow! Nagpintasan abag da ito Irigalo man ang kanya, engineer. Well, barang matinagan tiri nam kanya adang. Ke aklonin na matay. Ay labyaw. Ay, malawanan. Nariknak mo at ikinasinsir mo kanya. Iso sige, aklunan ka. Ay, wow! Mayata. Ay, itangay ta, agayan ayatan. Apay, pabayadam, dagiti nagatidog alistak dito'y pakanam. Saanan Saan na bale?
Takanayon nakmet arigalwan. Iso abaybay amon dagiti utang mo, engineer. Ay ste, Elmer mahal. Ay, Imposible day tuyo na mapaspasamak. Makadlawa kon, Elmer. Kanayon matla mapukpukawan dagiti gamit ko. Ididamo, dagitay shampoo kan sabon tinapukaw. Sa idikwan, tay kabarbaro a sandal ko. Idikwan, jabang banglok ngayon tad ni ante kabalikbayan. Sa ita, tay kabarbaro manan abag. Sapay, saan ko abag day chay? Aking bagay nga rod iti sapsapulaw. Kat no ilakok day chay abag, impautang tigayim ko. Ilakok iti nangingi na basit, tapno da kumamat ganan siya, gamawan matan. Agpudno ka man, Elmer? Inalam ti bagay niya? Pangusara ngay, pang babae mo iti abag. Kumano pang lalaki, ta? Pagatapan na. Datala ang tagkabalay, Elmer. Asino kumangay ti sabali ang mangala? Mga no nalipatan man, tinangi kabilang. Sa pulam analaing di kag pastag pabasol, Mike. kaano ngay nga ikasarnak, Elmer? Kun ipasarnak man mat ije balay yung. Kayat ko amam-am mo dagiti kakapsat ken dadakkel mo. Ay, saan? Sampay lang ay tataka babae. Sampay analpas di balay, Mike. Madama pa ilang nga matartarima. Siguro, dakkel ti balayuan niya, ta engineer ka. Sika siguro tinang plano iti balayo. Napintas lakit din umalpa. Wala! Ay, dakkel nga ron tagastos ka. Milyonan. Dakkel nga rod at talaga abanay no kasta. Mabalin amaamuan, numano ti sweldo mo kas engineer. Kanayon sang adda project mo. Takanayon ka mat nakaigam iti envelope. Basta kita ta, nakaigbil ka iti envelope. Dakkel siguro ti sweldo. Saan man na ta sweldo ti pagsaritahan ta? Tiki di maipapangkada ta. Ti pananggi kasar mo kanya. Sana, ti panagdate ta Nabayagan nga wawisan ka nag-date. Agkuyog ta kumamit iti pribado a lugar. At numaramid ka ti kayat ta. Hindi na malapak ganay. Kaslasan tamad nga gayan. Ayat! Pasensya kan, Elmer, ngam salsalwadak namin ti kinababait. Saan ko abasta irukma, no sa anak pa'y ana ikasar. Ti kayak ko, nasinawak maidatag iti altar. Ha? Bukas ta, nasinaw ka pa'y? Una, tasalsalwadak ti dayaw ko, Elmer. Ay, kumusta ngay mat? The boyfriend ng engineer? Kastoy, naragsa. Kaano nga ti kasar? Lupasan na kanupay dagiti nakapila a project na, Sebyo. Inyam amuna ka ni ti pamilya na? Saan pa'y? Lupasan na pa'y kano apatarimaan ti balayda. Mabain siguro, Ay na, sabi lang ko mga rod, tagpay so dagit ang ibagbagan na. Pagduado am samot jay nobyok, Sebyo. Yes, jak ilipak. Ngam sa bali tirik na kankwa na. Kaslaglas-las tog. Kasla sana mapagtal kan ti panagrup-rupa, kan tigtignay na. At ang samot lalastog ginubyong. Ay pasensya kan. Agayem ta, isong isakit ka. Kaslag kabsatan. Isong ibaga at ipudno amarikrik na. Ti makunakit kastoy, paliiwam ana imbag ti family background jay nobyo. Di ka basta agtaltalagan kwa na Narigat ti mailawan, my friend. Ila, mabalintag kita iti pabaw. Anya dayta? Mabalinti umutang iti kwartam. Bayadak into no may abulan. Into maalak ti sweldaw. Nabiting nga rok ti kwartak. Inggatang ko iti materialis di balay kaw. Nagdakil tuman na balay. Mano ayati buludom no kas pangarigan, Elmer. 50,000 ko ma. Nagdakulan. Dakil sa mo ti masapsapulam iti pakanam. Sana ya? Nagdakil di pakanam. Ada pa isturmaw. Ay, adamot kit di urnong ko, bayadamot lang, Tadda pangusarak iti day di ang kwarta.
At dayor unungak agatangan, Elmer. Why? Bayada kitong katapusan. Promise. Sige nga ron. Ay ayatan ka. Iso adi ka mabalin apaayan, Elmer. Anyamot na diyang asawam, Remy. Ilumlimbangan anak mo tayo. Di nang samot malagi, pantay utang na kanya. Ay, siya kung tiyagkid daw iti pasensya, pare. Mangibabain nga rin dahi dyan lalaki. Remy, inkakitahan diyang asawam. Madamaman ti panagsugal na. Apay, nangalana ti kwarta na. Nagadaw ti kwarta na ngay sugsugal na. Ah, ni Jack mo, uncle. Nakakitaan nyo kan kwa na tata. Tay nakman danunan. Nabayagan di utang na kanyak. Anya, kit no oray sak adun tinautang na kanyak. Ang jak namnamaan na ngagbayad ta mapaayak lang. Ayan na ka di tata. Ejay sigaw na pagsusugalan na. Amum jay ayuyang na. Ijay ti papanambaraw. Sika ka di ti asawa ni Elmer, Manang. Ha? Uwan? Apay ka di? Pakawanin na ko, ma. Namuak ngamin nga dagayam asawa ni Elmer. Iso nga imayak. Tapno umayak ang kid daw iti pamakawan mo. Ha? Apay? Inaram na kami ni Elmer. Taimbaga na nga wan asawa na. Iso nga inaklon ko. Ngam di ka madanagan, tawan na pasama kiti nagbautan mi. Anya? Kaniso nga imayak, tao may kukumasingiran ti inutang ni Elmer kanya, Manang. Kiawanan ba'y na alalaki? Aguray ka. Nanggatangam di tabag mo. Kwa, inregalo ni Elmer kanya, Manang. Anya? Pati ka di dayta sandal mo? Inted na dayta? Wan, Manang. Uy no, talaga pagpungpung tutunak na ijay lalaki. Ay, apay nga da ka dito nga ila. Ulbang! Ay, anay ko, anay! Di ka tupa. Nasatagtakan, Elman. Daytoy man! Ayan, anay ko, ay! Daytoy pay! Ayan, anay, gusto na! Pag sinuplatan din mo itong panay! Kunam nga engineer ka! Kam saan matgayam? Ay. Ulbog! Kunam anapukaw dagiti sapulak agamit ko. Ngam si kamat gayam tinang takaw. Kat inregalom di tababaim! Yan, anay, pakawanan na bakit? Suray. Ala, sumurot kan di tababaim. Ta saan kan apagan ano, Elmar? Ha? Agsinatan! Jakon pagan ano da ita lalaki, Manang. Kukamlatan. Tila utang na ti ka sa pulak. Ha? No di ka agbayad. Idarom ka, Elmer! Anya? Ay! Pinagsinsin nublatan dak at tinungtong padaela kan ti asawa. Kat uray lalim mablabasit ti rupak gapuy ti katutong pada. Intayak latan ti rupak tabareng mapakawanda. Ngam kaskas di matagimura ti asawa kanyak kat sininaanak matan ni Ella. Nagpakpakawanak iti asawak, tadyak kayat asinaanak. Nabayag ngay nay ayok kat kaasinan napakawanak matlaan. Manipod idin, nagsingsing putakon, kat naamiris ko amin abidut ko, iso nagbalbaliwakon. Alakastan, ti pagayam mo, Elmer. Alagagayam, di tanti nagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Elmer, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Bianang! Ti pakasaritan ngayon tayo basa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo nga ason, saan napod po no anagan. Kasto'y manti ko na ni pagayam ason. Dear Manang Bianang, may papan kadagiti dadakkel ko ti kayat ko pa'y drama kan ka. Tay dadapay lang ija abroad ti kapsat ko nagbali na barayuboy dagiti dadakkel mi. Impalastog dati kadat anak day ija abroad, amang ipawpaw it kadakwa day ti kwartada. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Anyak ko na ti Dok.
Dr. Leroy Lakay. Adaw timparit na akanem. Bawal ti karne, napgad, nasamait, kanda dumapay. Adat na ilistaan ti may parit na kanem. Day takot ti jak pangayatan nagpa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw kamay. Agawit tangarudan Lakay. Jak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakita mo nga raw na napigsakan at no pagawidin na tan. Di ka aglulupaw. Wala, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas igayan dagiti nurse. Bagkatan ta dextrose mount. Anya, ay kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. Sige nga, Rod. Ikarigatak ti bumangon, Lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta na nanang kantatang? Nakaawid dan? Wan Manang, at dadan iji balayaw. Inkanto man idakitaan ading ko. Bantayang payla ida iti sumakmamanungal daw. Takitaan dagiti kantananda. Tani, pati ni tatang. Agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada, yad ad dadamot. Un nga Rod, iso masapul mabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan nyo. Ay, pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom di tan asaw. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayo ngay. Nagpupuskol mat ti taba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Ano lamin na taparit-parit. Bakit kun lakay kamay na dadakkelyaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat mi akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidain. Ay na, kasana no agsakit kayo manan. Ay na, di mo ngamin ibagbaga aasawn. Malaki din, mangala kamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mon aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Isu akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanon niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagais. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw itman na jay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kaya't mau sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No may warmi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang natulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. So ano kaya't mo ti may libre? Sumurot ka na kami. Ay da, nairwartan ti pawit jay anak ta bakit? Papananta ngayon. Ay mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaur. Tanay na ang angragan to'y buong kaw. Sige nga raw. Mapantam tayo nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lang pamasahen kaniplabyaw. Libre pa'y. Ay, di na magmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta, di ka mapanagpamasahe iti babae.
Padasam ti mapantakaratsin ka manan, Leroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo kabagays. Bulbulong mat. Aywan, kabagis. Nateng lagi to'y. Inalak ijay uma. Saluyot, marunggay, ken bulong ti pariya. Anyat isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni ati isagpaw mau. Iso anak kakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. An nadak ti ipapaunag ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Pat-patsam na kita. Enjoyam kit ditimangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan. Agan-anad ka pailaan. Kanam kit di aminan. Tamatay kan tumatlaan. Kaya't ko pa'y tiyagbiag kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may siya, awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no da kami kanila kay ko uray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay, ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan yung da kayo matla ti marigatan wag sakit kayo kabakis. Ay saan? Tano ada kwarta, saan ka amarigatan ka bagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo, pare. Nakapalingki kayo manan kinibaka mo. Ay, uwain, maray. Gimatang kami, ti karga tayo nagdakkelarip may. Sabali nga di kwartaming agasawa. Sabali mati para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yo di abroad, pare Leroy. Uwan, kanaimbag ko nam, ta purinar, tinaasawa di anak may. Baknang apurinar. Kahit, ada ka ding anak da. Awan pa'y, ang oray awan anak na ta narangsak dalatang agdendel na. Din siya mo nagaw-awid di anak yun. Uwan tama kumikom da nga kasawa. Ay, wait, anyat orasan. Ay, alaw naman kahayapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilum ay, wait, baro talaga. Binulan baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man, pare. Makapaapal kayo, moy. Expire nga raw na iti taraon nga ipaw-paw iti anak may. Ta di mimad kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan, pare? Ay, way, ngam, itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apa yan, gay? Ibagam, no di mo kabailan tayo ospital kan. Ana, sa kabalan ti sakit lang. Maulawak, Mila. Try na ko na ospital. Sige nga raw, tayo nakmangayab iti pangiluganak kan ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilang tapang luganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayad iti arkila. Pribado ospital anang iya panakkin kalakay. Nagina ti mabayadan ditaw. Uray nangina. Ta si kaswendak mo't anaimbang ditaw. Iso nga raw na dito'y tinangi panakkin ka. Awagam ti anak ta eji abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin aya saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga ay. Maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw ti imparit da kanam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan diti ospital nanang.
Apay ngamin adito iti imayan nyo. Ay na, di ka man sumanaw, ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bill may. Kadya kabsat mo, Mart. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan nanang? Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Tinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kantulakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kamay. Alaman, nung ma-hospital kamay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka, tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, Nalaing kami na dumiskarte di kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki na gwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngam istambay mo. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikasuan tayo kit din ti irwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayat matan, manang. Iso nalaang tapo manasyar damanan. Kat di pa'y nagimbag iti gusto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadag iti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da, manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan, manang. Nujak mapatganday ta akid daw mo. Didak ngamin deng-deng-genderanang tentatang. Makaungot da no tubngarap ida. Kat tila maisigsidirdan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbang amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga rod, mangkita ak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis, siya ti tinangdanan ni kanakan Leia amang kadwa kada kayo ni ti balayo. Ay, wan! Imbaganan day ta kada kamay. Okay lang kada kayo kanibayaw, no siya ti kadwayo kabagis. Ay, kitwan nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Wen, ta sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, nagluto ti kanan nyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kayak ti sinsinan alutaw kabagay. Bayaw Leroy, kabagis, ubay kayong tamangan tayaw. Nakaluto ako. Ay, itayak pala mabisig. Nagbayag kang agluto, bayaw. Anyat linutaw mamasida kabagay. Dinengdeng as nagpawak iti ikan, kabagis. Anya? Apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Ta bilin ni kaanakan Lea. Ajak agluto iti karne, ta may parit kano kada kayo. Unay ka matan. Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta. Kasano apo migsa kami ngay, no kastama, ti pakpakan mo kada kami bayaw. Pasensya kayo, ngambilin ngamin ni Lea na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan nyo, tapno baliklikan ti paragsagit nyo. Uray agsakit ka bay. Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital may. Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema. Tada kwarta ni Leia gastusin may. Iso nga oray kanan mi amin na kayak mi kanan, nga oray may parait. Tada kwarta mi pagpagas may bayaw. Pumanaw ka lang nga no kontra ti kayak may. Hoy ha, hala, makamu kayo nga ron. No papanawan dak, sige pumanawak kabagis. Hey, makapawang ganas. Hala, ang robot tata, intamangan itirwar bakit? Itagsi na ti bulalaw. Ulay, takit marmarong ka di tanti, pasango na ka na ta. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Ngemjak maanusan ti ugali lang iti dadakkel mo. Kan may sa, pinapanaw dakmet,
Isa pimanaw ako na. Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Ha? Kaduam tiya sawam nga agawid leya. Sana, Uncle. Siyak lang nga agawid. Aya, alakit aganad ka nga ron iti biyahem kanakan. Inak agpa-check up ta maulawak matan lakay. Sumurtak mait ta agpa-check apak mait. Oras siya maulawak. Mabitla ang nga raw tawagak dyan ta. Ibagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pa'y lati kwarta ta ata sanad tusukatan. Sige nga raw. Sigudan tal agpa-check up. Tapno saan tamanan na maitaray iti ospital. Adda libre a check-up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanan. Tapno libre ti check-up kan agasyo. Ta isupay. Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang. Sapay agawi dun iti mabiit. Alya, nagkunang agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasaya at nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mau. Sigurado man nga ron din nagitay bigatin apasalubong tabakay. Sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid niya sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ay, anak ko, ay, anda ka. Ay, apay, nagkuntong ka, anak ka. Apay, kasta tarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Kandak, taitiw nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklaim, pagarup akas ta tinagdaldala na itisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dya lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na sayaat. Ngam kinabikabil na kalakayam na dya lalaki. Nabayagan nga aramidan na tikas jay kanyak. Ngam inibibturak. Tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga awan trabaho ijay abroad. Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar. Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang. Iso man jakon. Jakon kaya't agsubli ti sidong na. Adabas ti takwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ng aglako iti kumporme. Ano sa kun ati agsubli iti kinarigat. Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko. Nagsakit ti bagbagik. Maulawak manan. Mura siya karoon bakit? Kumaro manan ti sakit ti siyan ka. Agad maulawak mo lang. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check up dito'y barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Mala, may ason pa lang timang kuyog ka na kayo. Ay nakbumatang itila ko ka barbecue. Aso, hindi. Pasensya ka. No naglablabos kami iti amam. Igapo iti panagsasaumi iti ang kakasakit ka. Why nasaw? Nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, mate. Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo ijabaraw. Nagbalin kami abarayo ba? Iti salmi mo ta nagbano ka na kwarta. Mala, bye-bye anyon dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang, nanang. Ala, urnusin yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up.
Patpat ganda kayo at dadakkel mi. Iso adida kay mabalin abay-bayan. Pat ganda kayo, mahit nga anak me. Nakitak no kasano ti panagbabawi dagiti dadakkel mi. Kapoy timpakpakita da iti kalabas. Adon dagiti rikrik na anday ti bagida ngem di mi idabaybayan. Kat agtintinulong kami ti kabsat ko ang mga sasikaso kadakwada. Gatita, bantay sarado dan kada kami kan ni manang ko. Kadagiti ipapaunag da, tapno maliklikan ti panagatake ti sakit da. Saan matan na nagsubli ti kabsat ko ija abroad? Katadamatan pagtagilakwan na itagduduma natin, ije tiyendaan. Alakastan, ti pagayam mo, ason. Alagagayam, ditan tinagpatingkan, ti pakasaritaan, ni pagayam ason, dito'y darama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Manang Bianang! Hello, nagkapo kani pagayam tayo Frida sa napudbud no anagan, tintay drama ita. Kastiman ti kunani pagayam Frida. Dear Manang Bianang, nabayagan na balo ti inamik at manipod na balo, pasaray maki-boyfriend, ngam awan nagbayaga boyfriend na tapasaray lukwanda mat. Ngam oray maminanwa lukwanda saan latang agnaknakam. Aging gagay ti may sangal daw, nagawit ti taga-syudad akabsat ko, katinawis na ti nami ang makipagnaad kadakwada ti sumagmamano abulan. Rugyak nga rod, ti agsalaysay. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kayat yun ti sumurot kada kami ijay syudad? Ah, anyat ko ak ije syudad ngay. Umayupay kaduan dagiti apo ko yun. Ta nagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ije syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo am-amu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan nyo ti makimarites nanang. May mayat ijay, tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko diti probinsya. Tam-amok amin akaarubak. Ken inal daw ang makikaarubak ditoy. Agawid kay tumatlaang, no agsubli ti babaunan nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakon. Jak makabayag ijay. Agawid ladagaws. Ne, Dalen, Nuy kuyog mo ni nanang ije syudad, bantayam. Ha? Apay? Bantayam, tamang ano sumarampiting tuman ijayan. Apay, masapo lang mabantayan. Katsan mo't nga agsakit. Napigsamot ni nanang Manang Frida. Jak ngamin imbagbagakan ka ti inaramid na dito lugar tayo kat. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak idikin ni kaloy nga asawa ni Ising. Anya? Manang gundaway mo da kaloy. Ta kinukwartaan na ni nanang. Binulbulat sing na. Namatimot ni nanang iso atilay ni inted na. Kano dandani na indarom ni kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Ni, adagayam kasta nga inaramid ni nanang. Apay di mo imbagbaga ngay manang. Ay naagungot no ibagakken ka Dalen. Ang sana baleh ta nasulbaran. Anyan ni nanang? Iso abantayam ni nanang ije syudad. Mabalin di mo parparwaran. Pagtali na udem lang ije nagtibalayo. Alam manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni nanang. Dalain, am-amum ka diday ta akarubam. Jagkap kapi iti paraangan da nanang. Way, Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Dayta tay nakagatang di ta inla ko tay sigod akaruba me. Apay aya? kasanaw, namintalo na tiliwak akita-kitain na. Anya? Naira nala siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Italang amin makita na kayo. Crush na ko nam Nagpigka ngamin ti panagkita na.
Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbaketan kayon ngam day ta crush ti ibagbagayo. Lakayon day ta, saanon nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat pa nagkitkitam kanyak. Bakbakitan launa yun aya. Uray senior citizen na. Ubing pa'y tilangak. Ado pa'y ladag iti agkras kanyak. Daling, apay sana malamin ni nanang. Nagkikiting nagiti isusuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandan ni nabalkot amin apasit ti bagik. Ngam ni nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa'yo na. Naka-lipstick pa nga oray at dalang dito unag ti balay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman, agpanatang. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga kuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan ti lupuna. Bay am takasaritak tumanan. Una na ta kababain. Kita nakiti karuba. Ibagadan tukid di nga da retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya? Nalabas mo ta sa ababayadan abakit Alex? Kati sumat. Kita amat namin titsura na nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasit. Kan pasaray agpayub-yupay. Ala, tabagbaga akto. Dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkapkapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Tain kundi exercise dita paraangan. Agin kakanta aktap no tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisem ka man biag ko, di mo kad ipaidam. Hindi jay ti malyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Ay, Ha? Naghay! Hello! Kaya't mo ti pandisal, isaw-saw mo di takapem. wanda kaya ading. Adda manong, mabiit laang ha? Urayan nak dita, tayalaan ka iti pandisal. Oh, adto iti pandisal manong. Thank you. Siyak gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay, kasta aya. Mayat nga rod agpada taan nawaya, Dario. Agsaw-saw ta Ha, mabalin ayat ti makisaw-saw di takapim, Dario. Katuan Mala, agsaw-saw tayo ti pandisal. Pensyonado kan siya, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day ta igam nyo, naka-paper bag? Ay, basura man? Inak agi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa'y abigat ti panagbabasura. Ay, wunan niya. Ay, inak man pa'y agpaangin? Nagpudot? Ala, nakalamlamin. Napudot ko nayo? Ay, di kay rumwaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod ag jacket Malamukan kayo. Saan? Dagaang na nga raw. Kastoy kaon. Dati Dario, uminom ta. Tagimata nga iti arak kan pulutan. Agin inom kaya. Kituwing, kastoy ti libangan mi iti probinsya. Maburing ak ngamin nga agigyan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. Dadagit tayo bisitak akakaanak.
madisturbo na. Kat uray dito'y taarubayan yun, Adariyo. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron, mabit lang tayo nagmangalay ti baso kan danom. Agawid kan, Berna. Rabin, Mabuti nga kagawid. Amangan no adramang gamat kanyak iti dalan ko. asidigmat ti balayo dito. Di talang karupa balay. Dito'y ako na maturog, Dariyo. Aliya, sigurado ka. Why, na magnitaking kan, Dariyo. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Ha? Nagturugan nyo idirabi inanang. Napuyata na kanangururay kada kayo. Pinagdandanag da. Ay, pasensya ka na, anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramidan nyo? Adan nagkinaawatan mi kini Dario. Inaram nak. Inaklon kumiten Total, agpada kami ba't anawaya. Kan awan lin na kayan kan binak kitang kini ayat. Anya? Anya day tang nga ibagbagayaw? Basta di daklakdan iti kayat kung aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da. Pagawidem lang ano kasta tararamidan na. Amang ano mang ibabain ni nanang dita. Umay ka man, manang. Tasikat imangyawid ken kwa na. Amangan ngamin numasair tirik na no pagawida. Sige nga ron, may kami kanila kay. Agawid tayon, tamangan numailawan kayo manan dito'y nanang. Jak agawid. Awan mang bantay kadagiti kakaanakam ditoy. Kinasarita kun ni Dalen, imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayin pakin dagiti gargarit yun agawid tayon. Jak kayat ti agawid. Dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo, nanang. Tapag subli kun ti babaw nandito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo, tapares ko ti angin. Apay ay apilitin dak nga agawid. Kadyak nga rod kayat. Apay, adda diyo mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda. Kat ni Dario dayta. No papanawon dak diti balayaw dalain. Ukilaan. Tadamatan na kasagana apagakarak. Agden na kami kanon kini Dario. Ay di kay mangibabain dito'y. Di kay kadi pala nagnakami tinapasamak kada kayo iji probinsya. Sabali ide. Sabali mo't ita. Nasaraka kon ti lalaki apud no amangay ayat kanyak. Nanang, kam amo yu payla iti dayjay alakay, makidan na kayon ken kwa na? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na. Ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo. Ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken adapay bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kaskarina dayta. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kun di tabalay ti anak ko, Dario. Isu nga agnaeda kun di ti balay mo. Total, adamot tin nagkinaawatan ta. Ah, kaya't nakaya, Berna. Nagloko kan? Katuan may, nagkinayat tangarudin. Ay, kunak ano bunga lati bartek tanay jay. Sika talaga. Kit, anyangay. Agnaegtan di ti balay mo. Kwa, damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag tupay adito'y bagik, Berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagiti kawis ko. Dituya kun amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamuka. Awanan, naulawan ni nanang bakit? Ay, wan nga rod. Ay na, problema mat dayto'y nga aramidan ni nanang. Bakit ni nanang? Ngam adapay lagayam ganas na maki-boyfriend. Ay na,
Siguro na kasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan da labasik. Ay na, makilig adagosan, kat mainlaban. Masapol nga rin na mabantayan na naimbag ni nanang mo No kasi gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talaga natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga mo't laan apudno ko ni nanang. Ta pagkasarantay idan. Anya? Bakit kan lakay dan agkasarda pay laang? Ketuan apay, dahil tila ka di ubeng, ti adda karbangan na agkasara. Pati bakit kan lakay Alang aron, kasarita tanto ida lakay. Jack, amo no anya ti plano ni nanang mo balasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me, kat agden na kami. No desidido kayon nga agdan na, agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar tata. Asus, awan amok ti ta. Ha? Ay na, bakit kanlakay kami? Saanan ang masapulit kasar-kasar? Agden na kami latan, di ba, Dario? Makamukang ang desisyon, Berna. Nanang, kas makita kat da kayo laang tagdisdesisyon. Saan anapudno ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayong itinaybagak, Tata. Okay lang, tapod lumit balasang ko. Ni nanang mo tinagdesisyon iti panagdin namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay aya aday ta awid-awid ibagbagam mo, chika, dalen. Basta agawid tayon. Saan ko manatangkan ti ulo yo? Awan pagdanagan nyo kanya, ta sa anak nga agrigat itisidong ni Dario. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Papaggat-gatang ko iti agas ko na dyan. Ha? Ay, awan problema, Dario. Makitinulungak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabiglang, umawag dagiti amok. Panawan kayo biit. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya asaan? Ka nakasirseryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, di kayat ko asawan. Agawid kaki din dalin. Saan da kami napakibiyangan ka ni Dario? Tanataangan kami. Ang moment yar aramidon may. Agawa ang Berna, agimpake kanta sumangputan dagiti amok. Ha? Amom nga. Nagitagimpalay dito'y pagkirkirti kerak Kirti kerak lang dito. Aniya? Sa pumaraw kan dito, daamangan no pagong tandak ket ikatandak. Di na ngamin amo ti kaandam diti balay da. Kasano nga rudan ti relasyon ta? Awan relasyon ta. Inaaram kaya kat saan mo. Gan uray nagkabalay ta. Awan na pasamak ka na ta. Talakaya kaon. Iso nga awan tirumbang ngay kamat mo kanyak. Ang prince talatan. Aniya? Alaan darasem. Agimpake kan. Tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay probinsya, anak ko. Ne, kunak man no diyo kaya ti agawid Manangalilaw magayam na ya, Dario. All bound. Isu nga rod ako nakasaan aseryoso kada kayo. Patpat dyan yung mga ngamin. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko no malagip ko ti inaramid na ya, Dario. Alang nga rod tay tulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Isu nga okay laang, ure agawid kayon. Nang, agrubat kayo tente agpasyar. Tap na makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo ditakiday yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Uy, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaang.
Paalas at tirupak, tapno di dakon armen dagita awanan bain alalaki. Ha? Kan oray ti buok ko. Putde kaon. Ni, ala, madi intay lay papukit sa nanang tapno napintas ti pan nakaputod na. Sanan, takalbuak mo langan. Pukisak amin na nabuok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Ay, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Ay, nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Amin ay, kastoy ti epekto ti panagloko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Kat sapay la kuma, tapag nakman yun dayta. Kunakla no madadaalan ti limbong ti panunot ti nami tatilar aramidan nan iti bagina. Isabi nan taya ka na imbag. Ta nagbutengak nga mga nagaramid iti sana na sayaat. Ngam ka sinakalpasan ti sumagmamano bulan. Nakalipat matlaang ni nanang kat nagsublin iti sigod. Ti kinaganay kay na. Alakastan, ti pagayam mo, Frida. Ala, gagayam di tamanan, tinagpatinggaan di sabali manan, napakasaritaan. Di drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless!